गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि साधु 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 पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इति जीसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्ता वीरमनुष्याणां बुद्धो भगवाति साक्षातो भगवतो धम्मो संवित्तिको अकालिको एकपाशिको पनैको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोयेते सुखटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो नायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीतिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो याकिनेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति साधु 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 तुम लोकाग्रमागे सम्मा संबुद्धज्ञानं वांस वांसे में शिल्प पूजावन पूजा कर्मि पूजा वेवा पूजा वेवा एवगेम मागे लोतुर सम्मा संबुद्धज्ञानं वांसेट बुद्धबल भगनी सदा उपकारुणाओ जय श्री भगवान भगवान श्री नामेट में शिल्प पूजावन पूजा करने दोनियम सर्वज्ञ तुमांते तपकरद वन विकासय ये महाकर्बी गढ़वास करन्नाउ मागे रोज सम्मा संबुद्धज्ञानं वांसे ये दोनियम सर्वज्ञ तुमांते में शिल्प पूजावन पूजा कर्म पूजा वेवा तेजवंत माधवदा वहां से निशिल पूजावन पूजा करने पूजा वेवा मागे लोतुर सम्मा संबुद्धज्ञानं वांसेगे इधर बलिंग वडवास करन्नावे अपसोधनवेन निशिल पूजावन पूजा करने साधु 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 एवगेम मे महाबुद्ध शासने वासर 160 जीवान वर्षि महाभक्तराधन वांसे मे शिल्म पूजावन पूजा कर्म उन्मासे ससरे जिसमें दवसरे लड़ा सुखा कसने के नून उनसान से की महाबलगत छेदवंत भाई मे शिल्म पूजावन पूजा कर्म एवं वांसे इद्रीड अदिने चमनि शिल्म दिनागे लेड सुपतु बहु विश्वास एवं दिने दी चमनि शिल्म दिनागे विशेषित पादांत जपात शील लोक सुपत करी भगवान से बालक एवं शिवली महाराजन वांसे अनंत शिव महाराजन मांतरा राजन मांतरा करे महाकरुणा में शिल्म पूजा मत पूजा कर साधु 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 एवं दरवंत दशम के दस माता को आदरणीय क्रियम्मा के महा धर्मट अलमट में शील पूजा करें तुम्हें इधर अगदिनी चमनि शील दिनागे लड़ सुपत्वासे बड़ा विश्वास है इधर दिने इधर दयासन इधर चमनि शील दिनागे लड़ सुपत्ति
ඔබතුමිය විසින් කරන බවට විශ්වාසයි. මේ සියලු පූජාවන් ඔබතුමිය නිරන්තර පූජා කරමි. සාදු සාදු සාදු. මේ සියලු කුසල කර්මයන්ගේ ආනිසංසයෙන් දෙවියන් බලාපොරොත්තු වන අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සතර වරන් දෙවියන් නැති දෙමාරදින බලාපොරොත්තු උතුම් නිවනින් නිවනට පත් වීමලා සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන විශේෂයෙන් මේ ස්ථානයේ බාර වැඩ වාසය කරන්නා ගම්භාර දෙවියන් වහන්සේටද මේ සියලු පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. ආකාශත්තාර බුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ආකාශත්තාර බුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරං රක්ඛන්තු වං පරන්ති. ආකාශත්තාර බුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. සාදු සාදු සාදු. සිරිදනාගේ ආශිර්වාදේ කතා හිට දිනේ තැන්න සිරිදනාගේ ලෙඩසුපත් කෙරෙනා මාගේ කුලෝතුරු සම්මා සම්බුද්ධයන් වහන්සේ මහා ශක්තිය බක්කල රහතන් වහන්සේගේ මහා ශක්තිය වගේ මගේ ආදරණීය ක්‍රියාම්මගේ මහා ශක්තිය ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු.